he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried for days. In the first the chorus of number 32, give number 32 the first stanza of the chorus. Let's go, church. And Masana. Somebody said he'll soon be here. The Lord's on his way. Mother ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him. He'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time? Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried. Our Heavenly Father, we thank you so much for bringing us here this morning. We thank you for the support that you provided us with. We ask that you please be with us during this program. We ask that you may spread your message to the people that are present this morning. We ask that you please be with those that are at home watching us. Let them be blessed and given strength every day. We ask that you please be with our plans. We pray. Amen. Good morning, church. Dumelang Phuthego. Welcome to Motswedi Adventist Health Center. Re la amogela mo Motswedi ko kokolaneng ya rona. Here we have the pleasure of offering clinical care, Hana re itumella gore be re le ha tlhokomelo A ya hos- bongaka. a hospice, Ko go tlhokomelang balwetse teng, a therapeutical clinic, ko e leng gore go itshidilwa teng maikutlo kana mmele, and a fitness center, le ko e leng gore re bankanya mebele ya rona teng. catering for every aspect of the whole being. Tota re lebile mmele otlhe wa motho gore re o akanyetse. For every spiritual ailment, we have the remedy. Bolwetse bo jo na leng bone ka tswaele ja semowa re na le molemo wa one. After all, our consultant physician, Jesus Christ, Ka gore ngaka ya rona e kgolo Jesu Kriste is skilled in all areas of human care. o itse tsotlhe go tlhokomela mmele wa setho. In fact, he made the human body so you Tota can trust him. boammaaruri ke gore o dirile mmele wa rona yaanong re ka mo tshepa gore godisa. His faithful co-laborers are here to help you lead him to him. Badiri ba gagwe ba ba boikanya go ba gana go tla go le thusa gore le lona le nne mo dinaong tsa gagwe. And I am Nurse Kumo. Nna ke bitswa mooki Kungo. Welcome to God's state of the art of holistic medical center. Re la amogela mo ntung e kgolo ya morena e leng gore re bona pholo e kgolo. Catering for the whole man.
tota e lebile motho hela ka bojotlhe ja gagwe, mental, physical, and spiritual needs. mo tlhaloganyong, mo mmeleng le tsa semoya, From headache to heart transplant, go tswa go bankanya tlhogo go dira diaro tsa pelo. God's business deals with making men and women whole Tota again. modimo ene o ititile gore a re kgobokanye gore a re dire whole. Part of our physical care program includes singing. Yaanong nngwe ya ditlhokomelo tsa rona e akaretsa go opela. Singing exercises your lungs and tones your diaphragm. Tota go opela go bankanya makgwego a rona ebile go bankanya le magatha a rona. It improves your mood and your sleep. E dira gore re kgone go nna re itumetse mo moweng ya rona le gore robale sentle. It provides benefit to your heart and circulation Tota e dira gore pelo tsa rona di pompe madi sentle mo mmeleng. by improving your aerobic capacity E dira gore magatha a rona a nne strong. and decreases your muscle tension. E dira gore gape re ska nna hela re hatirileng. Re gaganyetse. Your facial muscles are toned. Le mo segatlhegong sa gore kgwa bona gore motho o kgabile wa anyenya. Your posture is improved. Le go ema ga gago hela re bona gore motho o ke o kgonang go ema sentle ka ntlha ya moopelo. Sinuses and respiratory tubes Ba are ba open. lalang di-sinus le go hema go opela go a thusa ka mokgwa one eo. There is release of pain relieving endorphins. Ha o opela yalo mmele o ntsha matute a leng gore a thusa gore a fokotse botlhoko mo mmeleng. Your immune system is given a boost so that you can fight diseases. Le mmele wa gago tota wa kgona gore o kgone go lwantshana malwetse ka ntlha ya moopelo. And it helps reduce anger, depression, and anxiety. Tota go ka go thusa gore o ska nna o ngodiegile, go kotomela ga maikutlo le go nna o tenegile. We shall stand up as we sing number 115. Re ta ema yalo ga re opela number 115, the first and the last stanza. 115 church. Ngaka e kgoro e gaufi. Take. Ngaka e kgoro e gaufi. Jesu pelo mogi. O bua ka gona metsa. Lentswe la Jesu o pela godimo o ratole ke batho monate ho pela Jesu yo se mohang atale se rado sa botelo foretana na e fatsing ribuate kulolo o bella godimo o rata le che batte monate ho bella Jesu yo usiho. Through the power of Jesus, Ka tlologo ya morena ya ga Jesu. this Motswedi Medical Center provides remedies that are effective Kokelo ya rona e ha melemo e leng gore tota ya bereka. and free from side effects. Ye leng gore tota ga o e dirise ga gona ditlamorago dipe. They have long-term effectiveness once you stick to our main Tota di prescription. tsa lebaka go bereka tota ga o iketeletsa gore o dirise melemo e ka tlhagalo. Prayer and Bible study at least 3 times a day. Tota o tshwanetse gore o rapele bo bala Baebele gararo ka letsatsi.
before and after each meal. pele ga o ja le morago ga dijo. Let us pause to take a dose. A re tseng sebaka se go tsaya molemo wa rona wa ntlha wa phakela wa letsatsi. Elder Mononi, can you please read for us Luke 4, verse 16 to 19? Re tla kopa gore mogolwane mo none a re balele Luke 4, verses 16 to 19. Luke 4, 16, verse 19. mme a fitlha mo Nasareta kwa o goletseng teng, mme a tsena mo ntlong ya thuto ka letsatsi la Sabata jaaka a tlwaetse. A ema gore a bale, mme a neelwa lokwalo la moporofeta Isaia. A re a sena go menolola lokwalo, a bona felo fa go kwadilweng teng moo moao wa morena mo go nna o nneng o rekitse go rerela bahumanegi ba go a molemo a nthumileng go fodisa ba ba pelo di fatlhogileng go rerelela ba bagolego kgololo le tokololo ya ba ba golofetseng go golola ba ba pitikilweng 19 go bolela ngwaga o lebosegang wa morena. Amen. 4:16. So he came to Nazareth, where he had been brought up, as his custom was. He went into the synagogue on the Sabbath day, and he stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of the sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." Amen. I can feel the medication already running through my veins and arteries all the way to my heart. Ke kgona go utlwa molemo o setse o tsamaya mo ditshikeng tsa me go mphodisa. This medical center offers benefits for this life and the life hereafter. Tota go nna mo kokeleng e na le dio tse e leng gore di re thusa mo botshelong jwa gompieno le jo bo tatang. Jesus, our chief physician, can take a broken human life and restore it in all its dimensions. Jeso ngaka ya rona e kgolo o ka tsaya mmele o wa setho o robegileng o senyegileng a ba o bopa sešwa. He renews it, O kgona go o shahatsa, transforms it, and sanctifies it. a o hetola le go sanctify le go shafatsa. He also enriches its interpersonal relationships, Tota gape o re thusa le ka ga re tsanyalanang ka teng le batho ba bangwe. bringing the human being to a fuller communion with society and nature, Tota o batla gore re tshele botshelo ka letlotlo le ba re tshelang le bone mo tikologong. and ultimately unites it with God. Le gore gape a re golaganye gape a re golaganye gape le Modimo. We will now hear from Dr. Sinkala, our Doctor Without Borders. Yaanong re tla utlwa mo ngakeng ya rona Ngaka Sinkala. Good morning to all here at Motswedi Adventist Church Medical Center. Ra la amogela mo kokelong ya rona. I am Dr. Sinkala, Ke bitswa Ngaka Sinkala. and I work in an organization called Doctors Without Borders. Tota ke berekela mokgatlho o bitswang gote Doctors Without Borders. Christ referred to himself as a physician. Jesu o na ipitsa ngaka. Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Tota ba ba sa lwaleng ga ba tlhoke ngaka, ke hela ba e leng gore ba lwala ba na le tlhoko la go bona ngaka. The sick here refer to sinners. Tota balwetse ha re bua ka baleuhi. As with our physical illness, Hela jaaka bolwetse jwa rona jwa mo mmeleng, so it is with our spiritual illness. le bolwetse jwa rona le malwetse a rona a semoya hela jalo. The first step towards wellness is to get a thorough checkup. Tota gore o kgone gore o itekanele mo botsogong, o tshwanetse gore o tlhatlhobiwe ke ngaka. We should educate ourselves about the various illnesses and how to cure them. Re tshwanetse gore re ithute ka malwetse a harologaneng le gore tota malwetse a ka hodisiwa jang, What diet are we to follow? gore dijo re ja tse di ntseng jang, What exercises are we to do? re tshwanetse gore re isedile mmele jang. Before we seek a cure,
pele ga re ka bona kalahi we must realize that we are sick. re tshwanetse gore re lemoge gore tota re a lwala We should trust Dr. Jesus re tshwanetse gore re tshepe ngaka Jesu with full confidence tota re mo tshepe hela mo go ntseng jalo and develop a close, trusting relationship with e be re him. mo tshepa re na le botsalana jo bo ditameng jalo le ene He has been certified by the highest spiritual and medical authority to practice everywhere. tota o supile le gore ene ke ngaka ye e leng gore o ka direla gongwe le gongwe ya hile taolo yo ke le godimo You see, God has prescribed a general treatment strategy that is effective against most spiritual illnesses. tota modimo o na le ka ga e leng gore o re laotse ka teng gore re kgona go ela malwetse a rona a semoya He first says, study the case history of others who have had the same sickness, tota a re le ba ba e leng gore ba kile ba nna le bolwetse jo o na leng jone as we have and who became well. e be ka ga e leng As we have and who became well. ehe a re lebelela ba e leng gore ba na le bolwetse jo e leng gore o na le jone le ka ga e leng gore ba hodile ka teng And we do this by reading the Bible. tota re ka dira yalo moo ka go bala baebele Secondly, he says, visit your doctor regularly. a re etela ngaka ya gago nakona ka kgapetsa Share with him all your aches and pains o molelele mathoko a gago and anything that bothers you. le go theela mo go go tshwenyang mo moyeng And we do this by praying. re dira yalo ka go rapela Lastly, he says, listen and take heed to what the doctor is saying. tota a re ko bopheletsong a re tsaya ditao tsa ngaka ya gago o di dire We do this by having faith and meditating and reflecting upon God's word. tota re dira mo ka go nna le tumelo le go thathanya mo legokong la modimo The average physician is equipped to provide basic treatment, tota ngaka hela e re itseng yone e ha phodiso hela e seng kalo but Dr. Jesus' treatment goes beyond basic. tota mme phodiso e re e bonang mo go Jesu yone ke e di gaisang tsotlhe He says, if the Son therefore makes you free, a re ha e le gore morwa o go golotse you shall be free o indeed. tla nna tota o gololesegile ka boammaaruri Here are a few common diseases that we treat here at the medical yaanong re tla institution. le bolelela ka malwetse a e leng gore mo kokelong ya rona re kgona go a hodisa In the medical institution, we have diagnosed people with back pain. tota re kile ra bona batho mo kokeleng ya rona ba ba nang le mokwata yo o botlhoko And this is due to carrying too many burdens. tota mokwata a rona a nnisiwa botlhoko ke go rwala merwalo ya rona e mentsi Dr. Jesus says, come to me, all you that labor and are heavy yaanong laden, ngaka Jesu a re tang ko go lona ba e leng gore la imelwa and I will give you rest. ke tla le hatapologo Take up my yoke and learn from me, tsayang joko ya me le ithute mo go nna for I am meek and lowly in heart. ka gore meek gape ka gore ke boikobo And you shall find rest for your souls. mo go nna le tla bona tapologo mo meweng ya lona Because my yoke is easy and my burden is light. ka gore joko ya me e bobebe le morwalo wa me o mothogo The treatment for back pains is tota go hodisa molwa mokwata o botlhoko yo praying to the burden bearer. go rapelela ene yo o rwalang merwalo ya rona And the dosage is without ceasing. molemo yo o tshwanetse gore o ne o tsaya ka nako tsotlhe o sa emisi Another condition here at the medical center bolwetse jwa bongwe jo re bo bona mo balwetseng ba rona gonega is headaches. ke thogo e opang And this is due to the stresses of life. thogo e opang e dirwa ke mathata a botshelo Dr. Jesus again says, be anxious for nothing, yaanong ngaka Jesu ra re se ka tshwenyega ka sepe but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God. mme ya re ka thapelo re te ko go ene re mmolelele ditlhoko tsa rona The treatment is praise. yaanong molemo wa bolwetse jo ke go galaletsa And in order to cure it, we should take a daily dosage and take a double dose that when we are tempted, we should never complain. tota gape yaanong molemo yo o tshwanetse gore re o tseye malatsi otlhe re galeletsa modimo tota ga e le gore o bonang kete o batla go ngongorega go batla o dabola the dosage In the medical institution, we have also diagnosed people with arthritis of the legs and hands. tota re bone batho ba ba lwalang marapo arthritis ya maoto le matsogo This is due to temptation to do evil and go astray. tota go dira ke gore maoto a rona le diata tsa rona di batla go tsamaela kgakala le modimo le go tshwara dilo tse modimo a sa batleng re di tshwara Dr. Jesus again says, yaanong ngaka Jesu o re ra re thy word have I hid in your heart,
a re lehoko la me ke le hithile mo pelong ya me so that you will not sin against me. gore o se ka wa nteogela. The treatment is study and apply God's word. Yaanong molemo ke gore a re baleng e be re dirisa le gore re sala morago lehoko la modimo. The dosage, yet again, is daily, Le yone hela ya re tshwanetse gore malatsi otlhe re bale lehoko la modimo, especially when temptation arises. tota ebile ga re ka iphitlhela re le mo tekong. Another patient we have diagnosed in the medical institution, Molwetse o mongwe o re mmoneng gape ke o na leng mo kokelong ya rona has heart problems. ke o nang le mathata a pelo, They are hopeless and broken. ke ba leng gore ga bana tshologelo gope. The treatment is patient endurance. Tota phodiso ya teng ke go nna pelotelele The best is yet to come. le go nna le tshologelo ya gore tse di molemo di tla goroga. Exercise faith every single day. A dirisa tumelo ya gago kana nna le tumelo tsatsi le letsatsi. Dr. Jesus says, Ngaka Jesu a re wait on the Lord, letang mo moreneng be of good courage, le nne le nonofile, and he shall strengthen your heart. o tla nonotsha dipelo tsa lona. Wait, I say, on the Lord. Letang ke a re mo moreneng ke a bua. Let not your heart be troubled. A re a sa dipelo tsa lona di se huduegeng. You believe in God, Le dumela mo modimong, believe also in me. dumelang le mo go nna. And if I go and prepare a place for you, A re ga ke tsamaya ke gore bankanyetsa lehelo, I will come again and receive you to myself, ke tata gape be ke la amogela mo go nna, so that where I am, there you gore may also be. ko ke leng teng le lona le nne teng. The dosage, yet again, is daily. Tshwanetse gore re tseye molemo malatsi otlhe. Lastly, in the medical institution, Yaanong mo kokelong ya rona gape we have diagnosed patients with obesity. re bone balwetse ba e leng gore ba na le mmele hela o motona, And this is due to spiritual laziness. ye ke go nna ditshwakana go tshwakogola mo semoeng sa rona. The treatment is outreach and missionary work. Tota yaanong go bankanya mebele e metona re tshwanetse gore re ye kwa ntle re hithelele ba bangwe ka lehoko la modimo, Walk the highways and the re byways. tsamaye mo ditseleng le mo marakanelong a ditsela, Share spiritual and physical food with those who need it. re abelane dijo tsa semowa le tsa senama tse e leng mo go ba e leng gore ba di tlhoka. Dr. Jesus says, Ngaka Jesu a re go ye therefore and teach all nations, ke ka mo yo tsamayang le rute tšhaba tsotlhe, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy le ba Ghost. kolobetse mo leineng la ga Rara, Mora le la Moitshepo. Again, the dosage is daily. Molemo o tshwanetse gore re o tsena kona le nako. The devil is inventing new strains of spiritual illnesses. Tota Satane nako le nako o ta ka methale e mentsi e harologaneng ya malwetse. His aim is to deceive and to infect you so you can contact these terrible illnesses. Tota kgang ya gagwe ke gore o hora le gore a re tsenye malwetse a boitshegang a. So to build our spiritual immune system, So gore re nne le botsogo ja semoya jo bo itekanetseng, we need a daily dose of vitamin C, which is Christ. re tshwanetse gore nako le nako ka letsatsi re tseye matute yona ya vitamin C a e leng Christe. And we need vitamin B6, which is Bible study. Re tlhoka le yona matute a vitamin B6 a e leng go bala lehoko la modimo. One way to do this is to study for ourselves. Tota ntlha ya go dira yalo ke go bala lehoko la modimo re le ipalela. We have to take a personal responsibility for our own spiritual illnesses. Tota go mo go rona go bona gore semoya sa rona se itekanetse. And we do this by Tota re ka dira yalo ka go dira tse. making an appointment to see a spiritual therapist. Tota go tsaya nako go bona yo e leng gore o ka go thusa, Find someone you know and you can confide in. go bona mongwe yo e leng gore wa mo tshepa ebile o ka bua le ene. Decide when to start therapy. Tota bo o tsaya tshwetso ya gore tota pholo ya gago kana melemo ya gago o simolola go e tsaya leng. The time is always now. Tota nako ya go simolola pholo ya gago ke gone yana. Request all the information you need. Tota bo o batla information yotlhe o ka e tlhokang. And this is because it's free of charge. Tota dithuto tsotlhe tse di mahala hela mo Baebeleng.
Learn everything about your sickness and its treatment. ithute ka bolwetse ja gago le gore bo hodisiwa jang. And lastly, develop a personal relationship with Dr. Jesus. Ko bohelelong o bo nna le botsalano le ngaka Jesu. You have a part to play. Tota o na le karolo yo o ka e tsayang. If you would be made under the care of the great physician. Ha e le gore o batla o hodisiwa ka tlase ga tlhokomelo ya ga ngaka Jesu. Let us keep in mind that even if we think we are healthy spiritually, and some are, Tota nako nngwe le ha re akanya gore re logile mo semoeng, tota kgang ke gore bangwe bone ba kgotsa ba ntse jalo. we still need to follow a healthy lifestyle. Re tshwanetse gore re tshele botshelo jo e leng gore bo tla tlhokomela botsogo jwa rona jwa semoya. Do a periodic checkup Tota o ne o ntse wa tekodisong hela yalo. and follow some special diet or do exercises O bo o ja dijo tse di rileng ebile o bo itshidila le mmele. so that you may keep in shape. Ka gore o ne o tsweletse o nonofile hela jalo, o itekanetse. May we all attain spiritual wellness Tota re eletsa gore lotlhe re nne le semowa se se itekanetseng. and not remain in the hospital. Re se ka ra nnela ruri mo kwa kwa leng a ka re tetse hana mo mosong wa gompieno. But we must go and seek those in need of the physician Gore re tswe ha re tsamaye re go tsaya ba bangwe ba e leng gore le bone ba kile ba lwala jaaka rona. so that they may be healed and rehabilitated to serve him too. Gore rotlhe re tshwanetse gore re hole e be re kgona gore re direle Jesu. Beloved, I wish above all things Tota ba rata ke eletsa gore mo go tse tsotlhe that thou mayest prosper and be in health, gore lotlhe le dire sentle be le nna le mo botsogong jo bo ntseng mo bo siameng. even as thy soul prospereth. Le ha mowa lona o ntse o itekanetse yalo. Amen. Amen. Good morning, church. Good morning. Dumelang Phuthego. Good morning, church. Dumelang Phuthego. I would like to thank the young people for a wonderful program. Re tsa sebaka se go lebogela dingaka tsa rona le baoki ba rona mo thulaganyong e molemo e ba re hileng e. Yes, the doctor and the nurses. Dingaka le baoki ba rona. Yes. I have just one problem with the congregation. Re na le mathata le balwetse ba rona ba baha. We have a sickness of being late. Re na le bolwetse hela jo e leng gore re tathari. We're supposed to be seated here by 9:15. Re Latest. tsentse gore ha re 9:15 e be re ntse ha re emetse ngaka. Now the program has to end later because we came here late. Yaanong e tekodiso ya rona ya ngaka e hela gore e hela e tsaya lebaka le lelele ka gore le tlile ha thari ngaka e le emetse. Next time, the doctor won't wait for anyone. Tota nngwe beke e tang sa batho ba tang ngaka ha ena go emela ope. Hi, Chele, bazalwane. When you ha o tsena ha o ta ithela nako e heditse teng ngaka e heditse tekodiso. From here, we're going to go to our classes. Ha re ta ya ko ditlaseng tsa rona. If you know you are 10 years old and older, you go outside. Ha e le gore ngwaga tsa go di le 10 go ya ko godimo ditlase tsa gago di tsa rona di tsa nna ko nte. And for our visitors, if you are 10 below, is it 17, 16? Below 16, Buisanang is your teacher. The Ha e lady le at gore the wa back. dingwaga tse di kwa tlase ga 16 teacher wa rona ke teacher Buisanang. Then if you are a young person but older than the 16, this is your teacher. For basha ke mongwe wa mo tlaseng ke morutabana wa lona. And then for our English class, our teacher is the gentleman with the blue suit. For class ya sekgowa morutabana wa lona ke rre yole o bitswa gote Elder Choka. Rona ba Setswana, morutabana wa lona santse a se kapa le ithute. Yaanong ba Setswana ka go tlhoka lesego morutintshi wa lona ga isiane ha le ta kopa gore le ba ithuti le tswele dise thuto ya lona. And those who are 9 years and below, I am your teacher. Ba e leng gore ke ba dingwaga tse 9 go ya ko tlase teacher ya bone ke teacher banyana. Okay. Last announcement. The chairs you are sitting on. Ke tse sa go hela ditilo tse le ntse mo go tsonetse. Please do not take them. Re kopa gore le se ka la tsela ka tsone kwa nte. Take those by the
corner there. Re kopa gore le tse di beilweng ga kgorong tsele ke tsone le tse le tselang ka tsone konte go ya ko ditlelaseng. And when you come back, Ga le boa yaanong gape do le not tlelaseng, put them inside the church yourself. le sekala di tsenya mo kerekeng ka bolona. The deacons and deaconesses are there to assist you. Lona le di thataganye hela kwa nte go batiakone ba tla di tsaya ba di tsenya mo teng ga gona le lethoko. By 25 past 10, let us be back here. Ka 10 a re sobokeng re tle re boele mo I'll phuthegong. be moving around with Re the tla le bell. gafolla ka tloko. Shall we stand up as we take the last prayer? Re tla ema ga re tsaya thapelo ya bogelo. Shall we pray? Our Heavenly Father, we come before you once more, dear God, just to say thank you for reminding us that you are the greatest that ever lived, the greatest doctor that ever lived, and there's no one who can heal us except you, dear God. We pray for your guidance throughout the day. May you help us to understand all the words that will be said to us, all the songs that will be sung unto us, and may we open our hearts to you, dear God, and none else. At the end of the day, may your name be glorified and none else. In Christ's name I pray. Amen. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. And Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time? Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive. When he's 4 days late,
waited so long, but His way is God's way, not yours or mine.
When he's 4 days late, he's still on time. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but here's not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. And he'll soon be here. He'll roll back the stone and he'll call out your name. When he's 4 days late, 4 days late, and all hope is gone, all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on time. He's still on time. My God is great when he's 4 days late. He's still on time. He's still on time. The news came to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. And Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late? He's still on time. Mi umpave kadikole generabiliwana moranali kitimela kitloha mudimu
Choice. Number 159. First and last stanza. Morana ke go tlhoka jang. Morana ke go tlhoka jang. 2. Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive. When he's 4 days late and all hope is gone, Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great? When he's 4 days late, he's still on time. You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but here's not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. And he'll soon be here. He'll roll back the stone, and he'll call out your name. When he's 4 days late, 4 days late, and all hope is gone, all hope is gone. Lord, we don't understand why you waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late? Still on time, he's still on time. My God is great. When he's 4 days late, he's still on time. He's still on time. Well, get on board, little children, get on board. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board. Well, get on board, little children. There's room for many or more. See the gospel trains are coming. I hear it just at hand. I hear the wheels are rumbling and rolling through the land. Well, get on board, little children, get on board. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of us demon power and straining every nerve. Just get on board now. Get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board now. Get on board, little children. There's room for many or more. Just get on board now. Get on board, little children. We saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board. Get on board, little children.
There's room for many more. There's a train going east. There is a train going west. Well, I know this train travels so fast. Get here, the west is blowing. Get to see that they just steaming. Get on board, little children. There's room for many more. Just get on board now. Get on board, little children. Get on board, please. On this train. Just get on board. Get on board, little children. There's room. A room in the upper room. There's room. A room in the lower room. There's room for many more. Yes, more.
In the middle of the turbulence surrounding you, these trying times that are so hard to endure, in the middle of what seems to be your darkest hour, hold fast your heart and be assured. This too shall pass, like every night that's come before. He will never give you more than you can bear. This too shall pass. So in this thought you be comforted. It's all in His hand. This too shall pass. The Father knows the tears you cry before they fall. He feels your pain. His heart and yours are one. The Father knows that sorrow's heavy chains are strong, but with His strength you will overcome. So set your eyes upon the mountain and lift your hands up to the sky, and let His arms of love surround you and take you to the other side. These too shall pass, like every night that's come before. He will never give you more than you can bear. This too shall pass. So in this thought you be comforted. It's all in His hand. This too shall pass. I wonder how I'll feel that day when Jesus comes and we say goodbye to this life on earth and fly away and land on glory land. At first I'll think must be a dream to see the angels all around and see the saints who've been gathered from planet Earth. It's too good to be true. But then I'll feel like I'm not worthy to stand before the throne of holiness. But Jesus smiles and says,
saints shall join to sing. Hosanna, Hosanna to the risen Lamb, the Lamb who once was slain for us. Hallelujah. Oh, worthy is the And all the saints shall join me. Shall join to sing. They sing Hosanna to oh, the risen Lamb, who once was slain for us. Hallelujah. Oh, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Lamb that was slain. Hallelujah, hallelujah. You are worthy to be given praise. Hallelujah, Oh, hallelujah. glory to the Lamb. Praise and honor, glory and power belongs to him who sits on the throne. Bless your name, Lord Jesus. Hallelujah, Oh, hallelujah to the Lamb. hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Glory to the Lamb that was slain. hallelujah, hallelujah. You are worthy to be given praise. Hallelujah, Oh, hallelujah. glory to the Lamb. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. Hallelujah to the glory. Hallelujah. hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. I wonder how I'll feel that day when Jesus comes and we say goodbye to this life on earth and fly away and land on glory land. At first I'll think must be a dream to see the angels all around and see the saints who've been gathered from planet Earth. It's too good to be true. But then I'll feel like I'm not worthy to stand before the throne of holiness. But Jesus smiles and says to me, "Welcome, well done, my child." Then all the saints shall join to sing. Hosanna, Hosanna to the risen Lamb, the Lamb who once was slain for us. Hallelujah. Oh, worthy is the And all the saints shall join me. shall join to sing. They sing Hosanna to oh, the risen the Lamb, Lamb who once was slain for us. Hallelujah. Oh, worthy is the Lamb. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory to the Lamb that was slain. Hallelujah, hallelujah. You are worthy to be given praise. Hallelujah, Oh, hallelujah. glory to the Lamb. Praise and honor, glory and power
sits on the throne. Bless your name, Lord Jesus. Oh, hallelujah to the hallelujah, hallelujah. Glory to the Lamb that was slain. You are worthy to be given praise. Oh, hallelujah. Glory to the Lamb. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah to the Lamb. hallelujah, Hallelujah. hallelujah, Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the glory. Hallelujah. 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 Hallelujah to the